Menek cai kepuluh lah kunek. Bani-bani awak cikin ramo mau jungkling cila kotok enciri kiri itu nyen. Cina mutang gede kena nang do yang ngagem, yang ngalok, yang gaya je. Tetelu ci mutang kena nang kaden ci bedek. Apa bro? Prano dato, seriro kerti, ano dato. Jak ruwat pesuna. Prano dato, cai mutang angkehen kena nang, nanang ay cai. Dewa bisa sing ngaji gering sing bisa nak nanang dia tulungan. Itu nanang ngaji. Itu bakat orang nanang dini. Sarira kerti uli cimaro lekat benanang ngajahin benanang urukeng cai urukeng nega urukeng megang urukeng mejujo urukeng mejalan urukeng memungi disupo sitang bayo jipangidang jeung ngecogen nas-nadas. Ano datang uli cinu di tengahan beling ngemen cinang subuh kebian berkorban genti ngecek ci ke dokter mau SG misi itu ngelekadan di rumah sakit nyekolahan ci setegah-tegah yang cek total general nanang kutang meliar ke bucin lan-lanpis dulu ci pokok-pokok nemu tangke nanangin maro pokok negen tonden cek anang bungan itu yang cek nanang kayang bungan kudo cimea utang ben pitain cimea utang kayak cipang kau jelek-jelek pesona nah. Maulat bahasa bang. Kiwala doci salah tampi ken munyi nanang. Coba gitu. Ini salah tampi ne benoh kijo kalabau. Noro anu sih ang luweh akan sih ikang ato nanyo. Apa artinya? Sing kone ado luweh kan kapinin tresnan ira ramo mau pianak. Tresnan ramo paling luwih. Tresnan ramo paling luwih. Monapo yo jelek, monapo yo pahit, monapo yo sepet muni ramo ken pianak. Sing saja yo pedik sujati. Pedik nih mau budi mituturin. Sing ada orang tua mau budi panakna pang nepukun jelek, mau kejang orang tua ngeresitiang panakna pang nepukun jalan nimbelah. Tresnani ramo paling luwih. Tresnani ramo paling luwih. Iyan tresna anak makuran masomahan bisa cerai. Coba gitu didipi udang bintang film kawin cerai. Oh gitu. Coba bisa gitu. Nanang mangki example. Nanang mangki contoh. Umpamo bet prade. Ado nak ngku cai ngangon ci somah yan yayu adane ijo mane bejo mane umpamo si teman ken ayu teman ken cai tresno ken ayu tresno ken cai I love ken ayu I love ken cai. Lihat kalau cinganten ngaya ayu malam pertama bulan madun di kamar jak duo ngomong ayu kencai enggebet ne ayu nang beh mungut dia mesedan nakonan beli merdah tulio kesiratin tirtos sanjiwani kena tiamadan mokuranan ngajak beli ulian tresnan beli ning ranang nirgamang tiang ne malu bentiwas tiai moguyang dinyanyade ulian cinta tresno I love beli lantas ning tingeng tiang ayah beli lantas tiang moguyang dini di spring bed. Apa angon tiang wales tresnan beli ben satak tali ben siu tali ben keti tali tiang nomidis pangidang tiang buin metemu di karmo ngajak beli madan mosomahan wires sek gorek
Sidi tapenan ketok semprong klik tingki dikumising mambuin tiang alih nak muani model beli. Nak beli kan ukur ada dikumis setoknya botelah. Ya ayo itu. Kewalau irago digumi hidup sarwa prani nak yo makejang bebekel dulu. Apa tuh? Utpedi setiti paralino lekat hidup mati. Digumi nak yo makejang kalayak mati. Anggane ngerago majalan makejang kal nganteg kopinis maluun gen kendurinan. Umpama pet prade kelabu bangun no tepuk ji umpamane mati malun ngalen ayu. Oke mati ji umpamane mati malun. Dewa Ratu Merdah ayu pundak panting jaralin nguyahken kalen cai mati. Kan yo nang ayu. Beli merdah. Hati-hati beli ngalen tiang mati. Konen telah tresnan tiang nyayangan beli. Ngudulas beli megaten tresno. Aja tiang barang mati beli merdah. Ngayu. Nganti pingsan ayu ngeling. Nganti pingsan. Kone sing idang sapen kenangan manis ngajak cai. Kenangan apa? Ritat kalau mau diman ngajak cai koso dan cungu ke pundong jadi pipine kulit. Sebilang yo ingat kenangan itu panas baru kebus dingin awak yayuk metu ayuk pingsan. Di manusen bangken cai dinatahan. Ben pangtlu ayuk pingsan. Denunyal bangken jadi semua ben pangpat ayuk pingsan. Aduh. Terus pingsan. Aduh lantas pisago neolas kencai ne sayang ken ayuk nutur ni ayuk. Ken bet ne. Yuk. Daya penyong ngeling ku daya. Mula ya monto do menirago bakal ngayahkan beli merdah. Layon tenunang tinetelin toyan panon. Sang sare sang yangat morewakas. Do mengelingan bangki. Pang do yang sang yangat mong sinis kalau. Do ado pana rungwang angon bersilur awak yoe. Bisa kau gitu. No masih ayo legu keling. Kulian sing tangan sapeng cai merda. Kone go banti kaya anjas marada. Nah geliseng satu engal. Ado bulan pitung dino. 42 hari. Bo ayo cara bebek di punduk neng. Nyiksik bulu introspeksi diri mulat seriro. Di kamare ayo ngemik-mik di diane. Engken bet neng. Kene bet neng. Mudiang membeli merdah bakat sangat kenal. Nganti tuh ye mato ngeling mengelingen yo. Masih sing mungkin yo kal melipet dan mulih. Tuh ada pana lan rungwang. Iya ayo gitu. Bo lantas ayo inget makan, inget manus. Biasa sing inget makan ulian ngenoh nguci kan. Inget mesuah, inget memekon. Iya yuk. Man, ben manis semangan kijau ke salon lantas yo meriboning. Iya yuk. Suat itu ke bypass ngalih orderan no. Jen raosango sayang Sujati, tresno Sujati, I love Sujati. Ben satak tali, ben siung tali, ben kecil tali tiang nomites, pangidang tiang temu di karmo ngajak beli, kenyata tolen bulan, pitung dino yo pengalih orderan, jen sayang Sujati.